Hei le tip pangamang hian I premier ti chakna tur ilo zir hawang hian ama sapera chuan I footage rit lutuk emo resolution sang dewa I edit ani chuan recall khan playback lama harsat na ani mai theya himi bi ka hi chuan a resolution kha kan ti hiam don ani preview monitor a hian playback option a hian 1 by 1 emo 1 by 4 a kan da anga chuba ka toolbar atang hian right click in I thak thei tho ani tin high quality playback a khan yan check nge ani ti hre chiang don ania adule chon proxy hian I project editing ati chak bi le zwala I footage resolution quality niam a ida hi proxy ani deuh ber I media file a khan kala proxy a I convert to zong kha I select anga chuan I right click anga proxy kha I thlang don ania chumi zo I preview monitor a zok asira khian plus button a khian click la proxy toggle button khi da bele don ani chuti chuan I original footage le I proxy footage kha I thla kwal thei tong atobera I export dona I original footage kha heavy option tang hin I switch thei mi ator ni lo apathungna preference setting kha I call ti chakwal turin emo ti dangam ve hretanga yanga top menu a khian edit ti click la preference lo lang le anga chumi zo chuan memory I click le ang optimize rendering option a khian performance ti I thlang don ania chumi zo application dang tan I RAM cache memory man tu za I ti claim le anga chuan media cache a khian cache file omna tur khi I Windows installation drive ni lo hard disk drive tanga I san don ania palina autosave hi premier loken tela chon thil thare deuh mai ania amai ro chu editing hi atimuang thret training ka sia top menu a kala edit I thlang anga chumi zo preference chumi zo autosave a thlang le anga automatic intick sa khi kan check don ani chuan kan du to kam automatic save tur kan disable ta ga chuan akha to kan save zeu don nia machan chu I project deploy lo tok turin le engamo athui to lo to chon ti sual palte om the khatiang gen nan khan kan save zeu don nia ato bernan graphic card chakna manga render dan I project I edit zo to nuwa I render ton ta file a khan kala export thlangin media I thlang le anga heta hian export khi click lovin queue a khian I click zok don ani render queue a kan da anga render queue a kan da nu hian render khian marquee playback engine kuda ti zo hi kan thlanga hei Nvidia graphic card mong tan chuan kuda khi oma AMD ho mong tan chuan in hei inject ve don lo ni hemi kan thlan na chan chu apa ngai kan export ai khan alek so mina chak zok wang ani